Quand il n'y a pas de solution, que la situation est sur cammi d'enloc, ne devono pas più causa a sua Inspector Fred. Depuis 2018, le Museu d'Aquitani ne trouve pas la réponse à une question simple. Le tombeu seppellit entre las caves du museu a Bordeaux e il Ludo Montaigne, célèbre pensaire du segle XVI. En aquest episodi, pleat d'humour, Ah, Johnson. Il disait Montaigne. Heblensaï. d'action, Johnson. Foutez-moi dehors tous aquests archéologues, scientifiques et historias. Que è 5 ans qui sont dessus. Et n'en pas trop battere. et d'amour. Ch'io, il m'a detto, che t'at prometti che torni d'or. Perché? La tua mai che ben supa noit. Ah, e che passi? Tunnel. Inspector Fred, che ha carrato su mes grandes fils, che è Montaigne, mort alla fine du segle XVI, e lo superbage du museu qui date della fine du segle XIX. Che descobrirei la verità, Johnson. Chi che sia il prezzo? Chi ne è arrivato a sì? Perché chi non subì la sua sepoltura e sei perduto. Cat saberà tut en espia, lo misteri du tombeu de Montaigne. Enta Montaigne, pas mai dubte. Perché hi ha dei filosofi, Johnson.